स्वामी जेजू क्रिस्त एका गोट्यान जल्मल्या उपरांत कांय दिसांनी 3 किंग्स मेल्कियर, बाल्ताजार आनी गॅस्पर हे आपले देणी घेवन एका नोकेत्रा वरवीं जेजूची गोट्याशी पावतात आनी थंय ते ताका ती आपले देणी भिडयतात. धूप, भांगर आनी गुंड्रोस. आयज ही ती परब. हे 3 किंग्सांनी ही आपली देणी जेजू क्रिस्ताक भेटयलो तो दीस.